koia ia taimini o ku mau ai anga no foto tu o anga na te pire. papua mo Anga i nau kuki koia o taha koe ni o kune whawhanga ia Miss Lucky Pot Restaurant a iwan ni mai 4 weekend chilando. Ko api a whawhini. Ko ngahi ngā whakatungia o whawhini. Tene whakamau hutai ai whāmini. Ko mea toko ni ai taha e mea mahuinga ki a whāmini. Whiwhini haapai. Tokanga ki ono teu i e mea tokoni ai whāmini. Ai ke hoko ko taleniti. Teu i ke lelei taha. Na ke inasi ai a whāmini. Ke nā mo ui lelei. Pia malawa o bonga he whatongia keke. E hoko o taleniti i e whei mea tokoni. Ko hawheo i anga whia i a api whakatonga. Ka masani a api, te tau inasi a haapai o kumasani. Tua o whātu, Miss Lucky Pot Restaurant, Wanoa Tahavalu. The dress is Chanel, the shoes YSL, the bag is Dior, agent provocateur. My address today, LA by the way, above Sunset Strip, the hills all the way. My rings are by Webster, it makes the heads twirl. They all say, darling, what did you do for those pearls? What? I am a good girl. Taimini ai au ku tanga whakahari ai whaki e taha o Miss Lucky Pot Restaurant a ranga koia a hono haka i koia o koki i tāna ki a ngai flavor koe kehe ki e whakapukai na a hono hei ka vai te hei ki hono tōtūtū koia o ranga o e seti o te pire koia ki he mea toko ni.
taimini o ku pasi a foi tokotolu tangata ku na rua mai ki se pire ku o se seti fo te pire ia o ta hapon ko Miss Lucky Pot Restaurant ne o se seti te pire ko hange mai ni hakau tangata ni ku na whakakonga ia kau customer ko na whahua tu ko ki restaurant Lucky Pot. Kaya ko teunga ko ia o tahi ne Miss Lucky Pot Restaurant ne kunga ki ai inaina e konga ki o runga pia pia ki o na e pani o kunga ki e pani ranguri o kone hoi atu ai teunga kuki ka ne asi hake ia pia mo teunga hange na e ni hateunga sevia koe oe te pire tawanga mahe ni aki he ngai whare kai a kau ina tau na no sev mai a ni a kai au ku i he te pire e whakahake o pia ia whai takatau tangata hange na e ni ko kau customer e no kau ngai na tau a kau customer kou na whahua tu ki he whare kai Lucky Pot Restaurant. Ea ko e whaariari ko kene ne whakahako atua e he Miss Lucky Pot Restaurant ko Ironi Marae Whau i Queensland tohi na ne whakaariari atu e ia a eanga ko ia o e kuki kai umaa hono seti o te pire kai i he mau mea tokoni e taimini kuo lava e ne whakaariari pia koni o kunau tālunga fia i he kunga Stacy pia koni o nau lava atu ki lava